الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamakulangan kataw tay manghuran haagam na sinallahu ta'ala. Pangadjion na to magbing magbalik dain ha mga kisa kato sinjungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban biyayta niya pamangalundang karabat sahabat niya. Dengkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bunnal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, biyaytaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga lundang karabat niya tungod hambuok usog. Hambuok usog din ha mga nakauna ummat nakauna rin kato taniyo. Bahaing kisay niyariyong og nato na sa sumagawa
way sala niya in pagbalik-balikan hasupaya on makawa pangadyan iban pamintangan. Hambo kusog amuin nakaruno kasiyaman tagsiyam. Hawak tuyad to hati ko hidayat na sinallahu ta'ala iban tawfiq na kaniya in mabaya na magpindasin kahalan. Mabaya niya na pindahon in kahalan niya deng hamangi pamarayaw. Deng nga sobyan naglugto, nagluwas lungsad, nangasubok. Bangaon pa baha chance longsin baha sa kaibanan. Aun pabaha chance niya amuin makapagtawbat atawakan tay maunsin Allah in pagtawbat niya na sa kaliroon mayan siya paglawag-lawakan niya amuin kapangasuhan niya sarta kapangaruhan niya bang aun pa chance nakatudyo siya pahambuok tao pagtawagon rahib. Hati niya sin rahib ini pari. Nasa kalinangasubo na siya patauyaon. In jawab ka niya nalong niya na chance mo. Bimakna biyog to in hulat-hulat sin manusia yaon. Insya kaulawla, way na yan chance mo rin na kauyan mapindah. Biya nahadyahan in kahalan mo. Naring asobyan, piya jukop sintaw yaon hanggatos. In naruno niya. Atin niya liyakot niya ra. Sumagawa wala da hiyundungan sintao amin nakabuno yaon. Sambil piagbak niya na intao tagapanghati. Nasyuy-syuyan iwan biyaitaan niya na bang uno in maksud niya iwan bang uno in jimato atawakan bang uno in nahinang niya. Sambil nangasuwo siya iwan nangaro siya bang aun pabahalong niya chance. Naunin jawab kan niya sintao yaon. Nalong niya, magkulang maglabi imbay ta sintaw yaon. Isyulong niya, in makapagang atawakan, isyulong ni in makataming kaimo yan, deng haparakala kabayaan mo, amo na in pagtawbat mo pa Allahu Ta'ala. Bimana, aun pa chance mo. Taimaun sin Allahu Ta'ala in pagtawbat mo yan. Sumagawa, wala na marahi jawaban siya sing hambok tau taga panghati in amuin pangasubo niya yadto. Giyanapan pa, sintaw yaon in amuin lang tabihayan. Jukop in parakala hasupaya matay maimpagtawbat iban mapinda in kahalan niya. Lang sintaw yaon. Sumagawa lang niya pinda sadya kau. Bimana tulak kau lang niya madto atawakan kadto kau palugal patampat yadto pahula yaon. Tay kuri iwan bina na in amin hula amin bakas piag mamaksiyatan mo atawakan amin bakas kiaroonan mo yan. Kadtukaw, sa wabiyad tulong ni mga tauray dito amuin murah-murahan dahon ko mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Naroon mayan, hautan pa siya. Hasawag sinamuin niyat niya to, hinang niya bang uno in amin pitwa kaniya, iban uno in advice kaniya. Sa doon pa siya haraan, iabot na siya sing kamatay.
na iawot na siya sing kamatay. Napag-uwas na aon na ni maog malaikat. Hatin niya nag-agaw na kaniya bang uno yaon, pamarayaw pamangi siya. Hakahaupuan niya, iwan sin mga kaiwan mga riwayat, hakaupuan niya. In malaikat yaon, dua malaikat. Long sin malaikat hambuok na, miyari siya, long nagtaubat na. Long sin hambuok isab malaikat, way siya nakahinang-hinang marayaw. Naray nga sobyan, aon hambuok malaikat nagpasaro pamano siya, amoy bilang manghukom kanila, haantara nila. Sambil iyang sila, in amoy ni papasukod. Banghaw no siya rampil, dampal pakain masuok, naray dito siya. Nahakaupuan niya, siyukod man, masuok siya pa amoy lokal kadtuon niya, amoy pagtawbatan ni Ivan sin kadtuon niya, mura-murahan pagpindahan niya sin kahalan niya. Hakaw po ang mga kamaasan, kamakulangan kataw, tayo manguran. In pangadjian na to haadlaw ini, aming kahalan pagpinda sing kahalan sin manusia. In manusia, dua. Bangbukon hinang marayaw, nagihinang sinhinang marayaw, nagihinang sinhinang mangi. In manusia, bangyan di da magpinda sing kahalan niya sa kaumulan di nahadyahan. Bang unuin aun ikaw bihaon, bang kau yan, bang in manusia yan, di magtuyo, haamin pindahon ni kahalan niya sa kaumulan biya na hadyahan. Biya diin. Kita ba? Inamuin adlaw-adlaw pagkabiyaksan si manusia. Pagbati si mahinaat, minum sin iinumun, kumaon sin amoy pagkabiyaksan kaunon. Bang in bata iyaw mag-i-school, pa-school. Bang in taw yaw nag-uusaha, madto papag-usahan niya. Sambil paamuin, pagkabiyaksahan niya, pag-uwi na siya. Pag-uus, pag-abot sin pagtutug, matug na. Amin lang sin bahasa kaiwanan, routine hinang niya, amo na dyato. Bang uning pagkabiyaksahan niya hinang, biyak na hadjahad to. Bang niyari pindahon. Sumakawa, bang niya pindahon, mura-murahan, mapinda insyaAllah ta'ala. Sa uning kakunahan na to, hasupaya mapinda ing kahalan sin manusia. Magpinda rin hauno, ding hamangi pamarayaw. Magpinda ding hamarayaw, palawi indayaw niya. Uno ing kakunahan na to, magkulang maglabi atas tu para kala. Muna-muna in manusia mabaya magpinda sing kahalan niya. Subay impakayon muna-muna tuod an-niyatus sadiqah. Hati niya subay paunahon niya in niyat bunnal. Amin matan niyat sin mabaya niya pindahon in kahalan niya deng hamangi pamarayaw. Deng hamarayaw palawin dayaw niya. Muna-muna suway niya dayawun in amin niyat niya. Suway niya parayawun. Ikamar amin niyat bunnal matan. Aun hambuk sahabat, nakaagad ha pagbunuan. Hambuk bunu yaon, di maug in mga bangsa muslimin. Sambil
Nakalamod siya rin ha mga kiyabahari ang sin mga ganima daraugan sin mga bangsa muslimin. Unin ari sinhambok sahabat yaon, ya Rasulullah, bukon maksud ko miyagad nagjihad, nagbuno haram fi sabilillah. Hasupaya makakawa sin daraugan biya sin amoy kiyabahari ka ako ini. Sumagawa iniyagad ko, miyagad ako lang ni nagbuno, miyagad ako nagjihad, haram fi sabilillah. Iniyat ko lang na imaksud ko, hasupaya ako lang ni matagbak lang ni rendi, hagunggungan ini. Bima na hasupaya ako amuin maparang sabil, masyahid. Hakadar iwan kahandak sinallahu ta'ala na aun nagbalik, in amin buno. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tasduq yasduqka Allah. Bima'na bang bunnal da inniyat mo yan, bunnalun da kay mo sin Allah ta'ala, bang uning kabayaan mo. Di matong in pagbuno, in waktu sin pagbuno, naawon man in pagbunuh antara simbang sa muslimin, iban sin mga amoy satto sin Allah Ta'ala, hakahaupuan niya naubos man in pagbuno, hakabiaksahan, bang ubos na mga magbuno, maglawag na sin mga panaibanan, bang hisyo naman in nagkaparang sabil, puno niya to. Sakali, tiyak din sin Allah Ta'ala, ubos man nagbuno, kaya bakan na intaw yaon natatagbak na rin di hangunggungan niya. Allahu Akbar. Uning beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunnalong ni inniyat niya, biyunnal kanya sin Allah Ta'ala bang uning kabayaan niya. Hangkan damang inmano siya mabayatun magpinda, uno naman long ni impindahon ko. Ana mataod pindahon sin manusia. Bangin tawri magsasambahayang, suway siya magsambahayang. Ba't di akan kanya sin Allah Ta'ala? Bangin tao mamumuhinga, suway niya at taykuranin pagpamuhinga, ba't liyangan sin Allah Ta'ala? Bangin tao manglalaog, suway niya na taykuranin paglaog niya, sabab liyangan sin Allah Ta'ala, ri kabayaan. Ba't bisanin siya rin siya mabaya laukan sing kaibanan? Mataod. Sa ingkakunan muna an niyatus sadiqa. Hikamarwa niya, ista'in billah. Misampay sa bihad to. Niyat matan bunnal, pangayo kau tabang pa Allah. Pangayo kau tabang pa Allah Ta'ala. Maita, pasal in uno-uno pakaradyaan sin manusia, halawm ukum milik sin Allah Ta'ala. Pasal in uno-uno pakaradyaan, di kakausan si manusia paragbuson niya in uno-uno parakala, buat malingkan inyan idin iban tugot tengha Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan da suway kita ni mga yu tabang pa Allah ta'ala. Mayta imano siya. Makariba siya pa masjid. Bang siya wala tiunyukan sin Allah. Wala hidayatan sin Allah ta'ala. May taimano siya makasambahayang hasabab sing kusog niya. Bang yan hasabab sing kusog? Mataod pa makusog din kato tanyo ini sa di makasambahayang. Di misan makari pa masjid. Yan masi-masi hakarandanan. Yadto hakabaybayan. Yadto pa hakatabu-tabuan. Makusog pa rin ha makusog. Makusog pa rin kato, tanong ini.
Demikian in manusia. Bukon nakapag-ibadat pa Allah Ta'ala sabab sin ingat niya. Sabab bang sopa masabab sin ingat niya. Demikian mataod day sab maingat din kato tanu ini sa sumagawa masi-masi wala nakalalamod maripaway sin Allah Ta'ala karena tumunay sin sa laggo-laggo daakan sin Allah Ta'ala. Bang hasabab sin amuin long talupat dayaw sin luparagbo sin manusia mataod day sab marayo ring kato iluparagbos niya sa sumagawa bukon day dito in parakala, bukon day dito magsababan in manusia, makapag-ibadat pa Allah Ta'ala, makabatok pa agama, buat malingkan hasabab sin amuin hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan da suway mangayu tabang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyak na sinhambuk tauyad to, unin hinang niya, unin hinang sin manusia, nalimawag siya, limawag siya amindan asupaya sa katabangan sin Allah Ta'ala. Unin hinang niya, nangaru siya, nangasubo siya. Nahasabab sinamimbi ang mga pagluwas nung sad, paglugto niya, iwan pagpangayo niya tabang pa Allah, tiyunyukan siya sin Allah Ta'ala, maun pa amindan, maruntol, sambil nakabatok siya, madto pa amuindan, pakasabunalan. Alhamdulillah. Mangayo tabang pa Allah Ta'ala. Inhikatu niya, na amunain, suwayra kita niyo mindah, atawakan suwayra tay kuran bang uno bakas pagkabiyaksahan paghinangon. Biya di inindagbos niya. In amin hambok tao na muno iyaon, iyan siya sinhamok tagapanghati, kadtukaw pahula yaon. Kadtukaw pahula yaon. Ayaw na kau magbing, magtupahula amo imbakas tikuran mo. Makajali sa biyanon ta. Butawani na, in amo imbakas pagkaryaksahan mo, paghinangon mo. Salin kau madto atawakan liw kau pahinang amuin karayaan mo hinangon amuin hinang marayaw. Nabiya din ni kahinang si manusia yaon. Biya din ni katari si manusia yaon huminang si marayaw. Biya din ni kahukaw sin tao yaon. Sin hinang amuin bakas hinang kakatarihan kasusuban niya bakas na kauna. Suwayra siya amin minda. Nabiya din pagpinda niya, dahin ha mga pagpinda, amo na yung suhbatus salihin. Suway indahon niya magpanon iwan mag-arad, amo na yung tao salihin. Amoy mga tao marayaw. Amoy mga tao nag-iibadat pa Allah. Amoy mga sila mga manusia tagapanghati haagama sin Allah Ta'ala. Amo na mga sila manusia, malayuin, mga malanuin pangatayan. Amo na mga manusia, inpikilan, amo yung biya diin sadya masalamat, haadlaw kana. Amo na mga manusia, biya diin sa intiatali, biya diin sadya makasuok parahmat, iwan makasuok parida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naring nga sabiyan, bang into parakala ini murah-murahan, amo yung jumato, hamanusia, na insya Allah Ta'ala mapindah. Sulay. Mabaya mo pindahon. Ingkahalan mo din hamangi pamarayaw. Sulay para kalayan. Insya Allah Ta'ala mapindah. Niat. Bunal niat. Hikamaruan niya. Bunal in niat. In hikamaruan niya. Amunain Allahumma salli ala Muhammad. Bunal in niyat unway ni karwan niya. Allahumma salli ala sayyidina. Suhbatul ulama, an-niyatus sadiqah, al-isti'anatu billah, amuin mangayu tabang fa Allah Ta'ala,
inhikatunya, amo na in suhbatus salihin, amo na in mga kadkaw atawakan dumakaw magpanon, pamanga sila amo in tao salih, tao marayaw, insyaallah ta'ala, mapinda in kahalang sinmano siya. Sumagawa, bang in tao yan, amo in makaniyat sadya, makaangan-angan sadya, atawakan tupot sadya hakabtangan long niya, mawaya na ako magpinda. Long niya pindahon ko yung kahalan ko sa sumakawa. Bukon da bunal iniyat. Atawakan bunal day sab iniyat sa sumakawa. Di mga yutarang mangandol paginhawa baran niya. Bima nakakausan kura sa ini. Atawakan misan siya sablong tabihayan. Amuin bunal iniyat. Ikarwan niya mangayo na tawang pa Allahu Ta'ala. Bang niyaray sab amuin di. Lubuson imbaran ni amin, lumawag sin amin mga tao, mga salihin, masimasira siya rin doon ha amin pagkabiaksahan niya yaon, na biyak taga-hunit-hunit, bang nato pasandungon papikilan nato, in parakala pagpindasing kahalang si Manu siya yan. Na, hangkanda mga kamaasan kamagulangan kataw tayo manghuran, kagunahan singkitan niyo, into parakala ini, insyaallah ta'ala, hasupaya mapinda ing kahalang sin manusia den hamangi pamarayaw den hamarayaw palabi indayaw niya hasupaya mapinda ing manusia para kala para amuin paragbuson sin tiap-tiap ting kato tani into para kala yan hasupaya kita ni mapinda. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فرمان سن الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Matang bunal tuud inallahu ta'ala ri niya pindahon ing kahalan sin manusia hingga suway sila magpinda hingga suway magpinda in tiap-tiap siulakan. Bangin tao murah-murahan din ha mga ayat pamaham makawa na to pangadyan ha ayat ini di pindahon sin Allah Ta'ala ing kahalan sin mga tao yan hingga suway sila magpinda sin ginhawa barang nila. Bimana di pindahon sin Allah Ta'ala ing kahalan sin manusia din ha mangi pamarayaw bang sila ri magpinda sin amuin baran nila denga hinang marayaw denga hinang mangi madto pa hinang marayaw. Damikyan di sa pindahon sin Allah Ta'ala in hinang marayaw sin tao hingga suway magpinda ing kahalan sin manusia pindahon niya denga marayaw pamangi. Bimana bangin tao yaon nagihinang sinmangi ampa niya pindahon da maghinang siya sin marayaw magtaat na pa Allah hawak to yaon pindahon na sin Allah Ta'ala ing kahalan niya. Bangin tao yaon bakas nagmamasyat
ampa siya lumiumad to paamoy pagtaatan pa Allah Ta'ala, dahin doon mapinda, mainot-inot, mapinda na ingkahalan si manusia. Itaan niyo ba? So, pamasadya. Ang tao, mamumuno. Sa kalirimatong inwakto, bang mga kato, siyo muna siya. Diatungan niya siya pagsusun. Naukab na impangatayan niya, bukon marayaw hinang ini. Namawaya na siya magpinda. Biyutawanan niya. Teikuran niya. Mawaya na siya, huminang sinhinang marayaw. Timagnatag na siya, naghinang marayaw. Narain doon, mura-murahan. Hapag tagnian niya yaon, hapag pindan niya singkahalan niya, sambil pindahon da sinallahu ta'ala in kakahinang niya. Bang imbakas tagna karyaksahan niya, matari siya magpamuno, bihaon bukon na. Mahukaw na siya mamuno, siya sumagawa, matari na siya, tumawang ha mga mano siya kilalaugan. In mano siya ramikyan, hakasigpitan niya. Bang intaw yaon, mawaya niya rapindahon inbaran niya ramikyan mura-murahan. Mag-inot-inot siya, magtuyo-tuyo, haunon niya inbaran niya, day hakasigpitan. Insyaallah ta'ala, rumatong da inwaktu biizillahi ta'ala, pananamun pananamdakan niya sinallahu ta'ala, in kahayang hakahalan niya. Na inlawan ni sab, bang intao ramikyan, nagihinang sin marayaw, sa kainuin tao yaon nagpatutog, hahinang marayaw, di da siya yaw mapinda insyaallah. Sa bang niya yaon pinda, so pama, aung taong aung manusia, kaya pagdayasin Allah Ta'ala, mahayang inkahalan niya, iusal iwan piyapakay niya in amuin ni'mat biyus kanya sin Allah Ta'ala, in amanat, piyag-amanat kanya sin Allah, tiyutunay niya, uno-uno rin ha mga amuin ni'mat biyus kanya sin Allah Ta'ala, biyutang ni habubutangan. Nariyo matong inwakto, napinda in kahalan niya. Maita, sa pinda niya inhal niya, in kakahinang niya. Biya din, in bakas-bakas, amin ni'mat biyus kanya sinallahu ta'ala, bihaon, mabimbang na siya. In bakas amin magpanarang siya rin na siya may nga tumarang. In bakas amin maamin hibutang ni ni'mat habubutang niya, bima'na, in alta piyag amanat kanya sinallahu ta'ala, hipapatunay, pamangatag mustahak kanya rin niya na hipagkadto. Narain doon, di mapinda in kahalan niya, hingga suwayra siya magpinda. Hawak tuyaon, mapinda na in kahalan niya. Bima'na, pindahon na sinallahu ta'ala in kahalan sin manusya yan, day hamahayang maong pakasigpitan may tasawab, pinda ni in ginhawabaran niya. Nangkan na mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo manguran. Kagunahan na to, in magpinda day hamangi pamarayaw, day hamarayaw palabiin dayaw niya. Nabangkitan niyo rin doon na hamarayaw, at awakan niya to nakita niyo, nakad to paamun palabiin dayaw niya. In kagunahan na to, amo na induaan na to hatiap-tiap sambahayang, hatiap-tiap sambahayang, iban hatiap-tiap rakaat, induaan na to amunain magpatap-tap iwan magpatutog haamin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, bima'na ya Rab, patap-tap kami halaw hidayat mo. Amunain magpatap-tap kita niyo. Hakahinapusan, dahil ha mga maniyo tiyo, hari pa kita niyo makapagdua, mawaya ko bahari kanyo, mura-murahan, sulay-sulayan, maray bukon day sab mabugat. Misan ni sab mabugat,
biya rasim mga magbuhat basi, bangyan inot-inoton, na in misan mari mga in mga kayman kilo yaon imbogat, bangyan amo mag-inot-inot, saka na amin takasin takayaon, mabuhat da saan. Mabuhat da. Asasan bangyan mo biya mga amuin lang simbahasa kayo biglaon, amuin magbinsan buhaton mo na adakala, na mabali pa hindi ang mga luluatan sin amuin bi ang mga baransin tawyan. Sa bangyan inot-inoton niya, gumaanda. Aon ini maniyo tiyo, dahin ha mga amalan. Baha, kalo-kalong insya Allah Ta'ala hikatawang kato tanyo katam. Iban, siyabot ini, ha mga kakitab-kitaban, bilang pusaka day sab kato tanyo katam. Sarayaw-rayo'y pagpusaka, biada sin pusaka, sin hambuok, amuin, makusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In nagsuy-suy, hi Abdullah, Imam Abdullah at-Tustari. Hawak to si amin bata-bata pa, magkulang maglabi, nasabot in umul niya wakto yad 2 tahon. 2 tahon pa. Sa sumaga walang sin mga ulama, halaw sin 2 tahon lang niya, makahati na in bata-bata yan. Hambok wakto, Muhammad ibn Siwar in amaun niya. Amaun niya rin kanina niya. Iabutan niya nagsasambahayang tahajjud. Nagsasambahayang. Uwos man si mambahayang, iyasumuna siya sin amaon niya. Long niya, di kaulong niya mabaya, amin tumumtum pa amin Tuhan nagpapanjari kay mo. Long niya amaon, biya diin inamin bang makato bapa, biya din long niya pagtumtum ko pa Allah. Biya diinin pagtumtum ko fa Allah Ta'ala. Long niya biya ini. Sugsuga into parakala ini. Sugsuga sin pangatayan mo. Way lamud sin dila. Bukon dila mo, pangatayan mo. Hawak to kaulong niya matugna. Sugsuga lang niya makatusad dyan. Into yaon amunain ini. Allahu ma'i. Hati niya in Allahu Ta'ala sartaku. Bimana in panghati sin Allahu Ta'ala si masarta kako. Haunu ako binaybayan. Pakain ako na yaon in Allahu Ta'ala. Bang mga kako kaya hatian kaingatan sin Allahu Ta'ala. Allahu ma'i. Allahu nazirun ilay. Allahu ma'i. Allahu nazirun ilay. In Allahu Ta'ala jimajagakaku. Natin niya jajagahan ako sin Allahu Ta'ala. In hikatu niya Allahu syahidi. In Allahu Ta'ala na simasaksi kako. Tu parakala. Nalong sin Imam Abdullah at-Tustari, iyamalan ko yad tulong niya. Bimana bang ako matog na, amunad to, pasandungon ko na halong sin pikilan ko, halong sin pangatayan ko, intuyad to. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilay, Allahu syahidi. Sambil lang ng mga pilay adlaw yaon, biyaitaan ko na lang ng amaon ko. Long sin amaon ko, ganap-ganapi. Sungi lang niya. Bang inbakas lang niya nakatu, bihaon hinangalalong niya makapito. Bihaon lang niya hinangalalong niya makapito. Nasyungan niya. Jikilan niya halong pangatayan niya. Pag-uus mga pilay adlaw yung biyaitaan niya na isabin amaon niya. Long sin amaon niya,
Nalong niya sungi, ganapi palong niya, hinanga nalong niya makahangputag isa. Ati niya mga umbul witir. Nalong niya, iyamalan ko yadto, sambil kaya na naman kulong na ilimu, rahasya sin amoy pagjikil kaniya. Narita na kaingatan bang unin rahasya atawa kalimu kaya na naman sin Abdullah at Tustari. Sa bang ako in tumatag, ilimu yadto, amo na in himukaw na siya ding hinang mangi, sarta timagi iwan simug na siya pahinang marayaw. Baha wala niya na siya abot, basta kaya na naman niya na ilimu, indayaw, sin amin pagzikir pa Allahu Ta'ala, sin amin tuyat to. Pag-abot sinhang katahon, laong sin amaon niya, ya kaulaw ni anakon. Bawbugi, into amin piyo sa kaakuyan kayo mo. Into amin piyo sa kaakuyan kayo mo, bawbugi tuod. Pagpatap-tap kaw haparakala yan. Nalong sin Abdullah at Tustari, dahil ditulong niya, wala ko na tuod lang ni amuin tinggalan, iwan biyutawanan, iyamalan ko na ito, magdum-dum na sadya lang niya bihayan. Sambil miyahot, nakapagbak kami nagbalik lang niya, iwan sin amaun ko, iyan na kulong niya. Yakaw lang ni anak ko. Tali ako no. Banglang ni imano siya, amuin, matan keingatan niya, inallahu ta'ala sarta niya. Bima'na keingatan siya sinallahu ta'ala. Kaya jadarahan siya sinallahu ta'ala, kaya sasaksiyan siya sinallahu ta'ala, kikita siya sinallahu ta'ala. Lang sinamaon niya, makakaus pabaha siya magmaksiyat pa Allahu Ta'ala. Allahu Akbar. Kakausan niya pabaha yaon. Amuin sulangun indakan sin Allahu Ta'ala. Lang sin Abdullah na lang niyari. Nahangkanda intu yaon din ha mga hipapaamalan kan Abdullah as Tustari. Biya dahato sa bingkitan niyo na sulay-sulayan na to kuno isab, kalu-kalu murah-murahan naman, kana naman na to, bang unuin amuin kaya na naman sin Abdullah at Tustari, haparakala yato insyaallah subhanahu wa ta'ala, biya na sinari na ingkita niyo, maghajat kita niyo, magpinda sin hal na to, din hamangi pamarayaw, din hamarayaw palawiin dayaw niya, iwan biya na sinari na karunahan na to datod, amuin suway na to, pindahoning kahalan na to, sawabdi kita niyo mapinda hingga suway kita niyo magpinda sing kahalan na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahang, e pagbarakat sin Allah ta'ala, labi aula, pangayoon na to, suhod pa Allah ta'ala, amuin bang manda, mapinda rin kahalan na to, ding hamangi pamarayaw, ding hamarayaw palawiin dayaw niya, pa iwan bang man kita ni patap-tapon na sin Allah Ta'ala doon ha amin labiin dayaw niya sambil na to hipagbak in nagpapanjarikato tanyo inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا تجاوز عن سيئاتنا توفنا وأنت راض عنا اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا يا رب العالمين اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، 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 برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم دفع الظالمين بالظالمين واجعلنا وجميع المسلمين من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. اللهم قطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمت ظهره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مبلغا ولا داعيا في سبيلك إلا وفقته لما يرضيك وترضاه، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين واغفر اللهم لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات وصلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة